Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha di itu aya kegiatan naon wae umroh teh? Saur itu cenah polinya. Basket dari kota. Oh, basket. Di jalan sebelah. Mohon. Terus tuh hebat luar biasanya. Alhamdulillah ya, itu juga nih orang yang menang undangan itu. Amin. Orang dia menang undangan umroh hajinya. Amin. Neng Ajeng Yuswa sabaraha ieu teh Ajeng teh? 40 20. kali 2 Mungkin. kali 2 kali 20 teh anakna atau naon? kali 2 Kasih gitu. Banyak haji wadul. Berarti teh haji haji goblok gitu teh. Mun haji mah kudu jujur. Ciri urang teh geus tobat, ciri urang teh moal laporan salah deui. Sok jujur. jujur Bu Haji ya. Sok. Ibu haji teh Yuswa sabaraha? Kasih tahu Kak ya. Beli gumuli saya goblok. Abang haji kabur. Dikirim ibu aja teh siapa teh? Bu Arum. Ibu Arum. Mama Arum. Proyek kalau maksudnya gitu nyuy. Lu. Wah, lain kostum goblok lemah. Ngambek ya. Korea menanya lagi ah. Bong. Enggak mau. Enggak mau jurig sih teh ah. Enggak. Siapa tanya tuh? Ngambek ya Bang, ngambek. Ibu aja nah. Tuh, ini serem gitu molotot kali. Baru teh. Ngambek ya Bang. Aduh, ampun. Hayang ditanya, tadi gawe itu kok. Tanya. Tanya Tanya, boy. Ibu Arum. Cari deui. Ibu Arum. Naon pagek. Belakang gue. Dah siap, belum gaya maksa. Jadi ayo pakai. Aduh. Aing mah euy. Kembali mau jadi hate, pakai kudam terus mah ini. Neng Ajeng, tuturkan Neng Ajeng. Mana?